Ah, baby, ça teni. Hello, bena leta ko ngolo lugapenda yango waka ba mi ibo bena bo tina sima. Bakena sima voilà. Papa nti vite. Trop de films. Ma belle, ma motola te. Pour communiquer avec te. Mais tu ma ça, ah, mon ma ça, c'est pour c'est pour ganga. Oh. M23 mnakawia mketu gomboa tunatesekea huku chie tunateseka. Mketu gomboa. Yakomeye bongo ile mzee, bongo ile hatutasema kama kuye yo hatutasema kama banakuya, tutakuwa kimya juu tunakuwa na besoin bafike, tunakuwa na besoin bakuye. Ati rwose turifuza ko baza. Inatupita sana. Kama mnajua gisi situation ya Goma ilikuwa kisha kuwa ile periode ya Bazalendo na ba FRDC avant M23 ingie Goma, kuua mtu juu ya telefone, kumuua juu ya 1000 francs. Maana banakamata via mtu inakuwa léger. Ndio gisi kamituga iko pour le moment. Vifo inapita sana. C'est pourquoi population inaanza lilia M23. Bita gahinda. Habari kule. Sawa, wewe kule na nini? Huku tungali tunavumilia basi ni kusikiliza. Huku si tunapori huku ndugu yangu. Pole sana. Hivi mko fasi gani? Ya walidaka kule Turwe kwa balitutosha jana wakadaka Lulinde mpaka Kibanda Mangogo. Manaki adui alikamata Kibanda Mangogo jana. Ndio hivi ataingia mshabunda nikiwaza. Pole sana. Sasa ile ramforo yenyewe toka bahibua biko kule. Niko nakimbia sana, abapigani hata. Pole sana vema. Ule ndio takula kule. Karibu tu lakini ilafali tuangalie. Mimi kwa naona kama ule komandari jimo kulangana wapatia vitu. Ilafali tuangalie kisha kutumika fast moya tuone kitu tunaweza batumia watu kusudi tutumike fast moya ile njia nayo ikikuwa wazi nayo pia adui ataingia huko. Ndio. Kumbe ni lazima watu bakue fast moya na tuangalie cha kupiga adui. Njia ya Kibondo nayo unaiona adui atakuwa pale. Ile njia ya Kibondo kuko watu wenye biko pale nani pale kumtoni pale nani kule chini kule kumai na Barundi biko mkilima pale. Kule Karembo wale wote tukosikia mabombe jana. Karembo kule watu tulipigana. Ya